الطالبة تهاني مصطفى حيدر. الأستاذ محمد حازم طباخ فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن وإذا جاءوك حي يا تفسحوا في المجالس وإذا قيل انشزوا فانشزوا صدق الله العظيم. ونحن على ما قال ربنا جل جلاله من الشاهدين. نشكر لأخينا الشيخ محمد حازم طباخ تسجيلا تعريفيا بجامعة الزهراء وسعيا إلى تحقيق مستوى الأداء في جميع المجالات مع بالتعليم عن بعد لصناعة بيئة تعليمية تفاعلية. أيها السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سعادتنا هذه المشاركة الطيبة في فرحتنا واحتفالنا بتخريج الدفعة الثانية من طلبة البكالوريوس في جامعة الزهراء. فبالرغم من الأوقات العصيبة التي يمر بها أبناؤنا وإخواننا في بلاد الشام في سوريا الحبيبة من التدمير والتقتيل والتهجير، فقد جالد شبابنا وفتياتنا على النهل من منابع العلم والمعرفة، وذلك لكي لا يفكر المسلمون في هذه البلاد في تكوين قوة اجتماعية أو اقتصادية أو عسكرية أو أي تقدم في جانب من جوانب الحياة يشكل خطراً على أمن إسرائيل أو اقتصادها أو تنافس سيطرتها على المنطقة في هذه المناطق المختلفة، وعن طريق عملائها الذين تسلطهم على مقدرات شعوب المنطقة تنفذ مخططاتها في التدمير والإذلال. كما ندرك جميعا أن هذا الذل لا ينتهي وهذا العار لا يمحى، وأن الحال لا تتبدل إلا على يد جيل من أبناء الأمة المؤمنة. وهذا التغيير من مهمة المؤسسات التعليمية. فخالص شكري وتقديري لتركيا، أكرر شكري وتقديري لكم لحضوركم وتشريفنا بهذا الحضور. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Şunu öncelikle ifade edeyim. Böyle bir ilim meclisinde, böyle bir faziletli mecliste bulunmandan dolayı Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Şükrediyorum. Mustafa Bismi Hocam konuşmasının bir yerinde Allah'a hamd etmeyen, şükretmeyen, kullarına şükretmeyen Allah'a şükretmez dedi. Ben de beni böyle bir toplulukta
bulunmaya davet ettiklerinden dolayı Sayın Rektörümüze, mesai arkadaşlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah'a hamd ediyorum. Cenab-ı Hak hepimizi her zaman iyilerle beraberiz. Öncelikle öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yolları açık olsun. Değerli kardeşlerim, insanoğlunun kendisi için yaptığı en önemli eylemlerden biri eğitimdir, öğretimdir. Hepiniz biliyorsunuz, hem aile olarak, hem devlet olarak, millet olarak her millet, her aile çocuklarını geleceğe hazırlamak için, onların daha müreffeh bir hayatta, daha onurlu, daha huzurlu yaşamaları için eğitime bütçelerinden ciddi şekilde pay ayırırlar. Üniversite eğitimi de bu eğitim basamaklarının artık son halkası oluyor. Son rütuşlar yapılıyor, son doldurmalar yapılıyor, son teçhizatlar yapılıyor. Artık bundan sonrası bilginin toplumla buluşma safhasıdır. Evet. Bilginin topluma ışık olma safhasıdır. Bilginin topluma güç olma, yol gösterme, onlara özgüven verme safhası başlıyor. Çünkü onurlu yaşamak bilgiyle mümkündür, ilimle mümkündür. Daha önceki Suriyeli kardeşlerimizle değişik programlarda da bir araya geldiğimizde ifade ettiğim gibi bilgi, ilim, irfan, eğitim savaş öncesi, savaş sonrası dinlemez. Havada, karada, savaştan önce, savaştan sonra, savaş anında bizim dinimiz eğitim ve öğretimi, ilmi, bilgiyi en öne almıştır. Çünkü savaştan önceki hayatımızı da, savaştan sonraki hayatımızı da belirleyecek olan sonuç itibariyle ilmin verdiği kişilik, şahsiyet hedeflerimizdir. Mustafa Müslüm Hocam müsaadenizle şunu ifade etmek istiyorum. Kur'an bize iki ana arter göstermiştir. Birincisi, Allah'ın kainata koyduğu zenginliği ilimle, irfanla, keşifle bulup, ortaya çıkartıp onu insanlığın hizmetine sunmaktır. İkincisi de Allah'ın mukaddes kitabı Kur'an-ı Kerim'de gönderdiği ahlaki ilkelerle toplumsal hayatımızı disipline etmek, düzenlemek, tanzim etmektir. Şimdi sevgili öğrencilerimizin esas daha çok gayret edecekleri, daha çok çalışacakları dönem başlıyor. Çünkü teorik olarak, nazariyet olarak aldıkları bilgiyi artık toplumda salih amelle buluşturmak dönemi başlıyor. مرحبا بكم في هذا الثلاثاء المبارك ونحن نشهد تخريج هذه الكوكبة الثانية. We are very happy that today we are celebrating the success of our children who are going to take over from us, inshallah. يسرنا في هذا اليوم المبارك في هذه الأراضي الطيبة أراضي تركيا الإسلامية التي أثبتت الحمد لله يروك جاكا بر خوش بو مبارك بو اف دفعات الديانة كوام طلابي زهراء تخرج دبن ان شاء الله حر صالح فاتشافان اما الدفعات تخرج بكنج كلي شريعة وتربية واقتصاد وهندسة اما بوان كيف خش ببن بريب انا لاني اف طلابي كل جامعي ما تخرج دبن يعني ما سلحي علم داي وانا معرفته داي وانا ادبه داي وانا دكي دركفنا مجتمع اوجي نفسي الرسالة ام دخازن دكي المجتمع يقال تشل تركيا تشل سوريا لجم كردي ما دكي نشر بكنا فاتشتكي يعني بينيكو شون الزاروكا كي مران دبي مريبي كيف خوش دبي افي خريجي مران عملوك بي كيف خوش دبن وفي علمي راكن وبلاكن ان شاء الله لاني يعني شو امت شو ملتك شو خلقك دكي بخا هشيار ببه دكي الظلمه جسر خراكه لازمها علم دستابه علم سلاحها حر وقتها تجاري امتك بيشتا نار بسر ناكبه الا كو علم دستابه ولذلك ام اهتمام دذنا وخريجي ما وعلمي واني كم دذنا وانا ام دخازنكو سلاحي عصر سلاحي وقتها دست وان ذهبه وخدمته ملتي وخابكن وملتي وخابيشتا بدن ان شاء الله.
الطالب الطالبة مرام رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى. من لا يشارك ستسحب منه الشهادة.